unia da be Papa Shee. Ya, ma be kasa minjiro. Lumba free mu no. Na Papa Shee atam camera. Onenam Lumba nyuma so etwetwa pictures. Mumusa Papa Shee sa mebo. Ma me akoso ya say why you good. But ba bia hye me man say ni say one man Papa Shee mu ada no odi nsem we akokọ. I'm telling you, that woman is a great woman. Papa Shee ka ho. Papa when she no, that Jimmy no, wo be bopunu ma yemie. All kinds of TV so radio say o tell na ko bopunu ma na odobroni mbie no. And then went to get them the internet no odobroni mbie. Lumba na ka kire yen say sa wo ba get na no bi ma me yen fra no because we ni pa bone. Ade a we yen no ka kire me ba me ntimi kan o And I'm here interview and I'm say, Papa Shee no na yere te bronze. Me obi te bronze. Ofi bronze ko Maryland. Wa wo too. Efe me wa na frɛ good morning. I say president. I'm say when I say your friend na na wa kosa Papa Shee na me ntimi nya ode. I say all over the world nkrofo the video abre ne say me say aware agya no asa na me say na won ware nyae. On ware na ye kokoko na ye na me say nyame na etua wo ka. Papa Shee was a fake man. They cast a fake man of God. Hello, hi, Xposed. The name is Bambro. Subscribe, share. Me too, man. I won't say any akabi. Nipa ba akwa Ghana si say, oh yeah, nuisance. Aye, nonsensical. Papa Shee. Now what you do now? Be my friend Papa Shee. Papa Shee no make them say na. Make them meet any friend Papa Shee. Now Oheneba Ntim was it wo hu nya twe nipa te say Papa Shee. Ekweti Oheneba bra. Na wo hwe Papa Shee. We are suffer. Say Papa Shee the makachre and say, I'm ready for that guy. Na sa papa no. Listen to me, meba. Miti. Hwade bia wo ye say. Say the okogina market, no amanto platform, no amanto speakers. Odobroni na ehuna mane. Wakasa blasena owia. Wonhwe social media. Sachiki fo nyina, moye the children of Jezebel. We are Sachika, we are Bayfo, we are Bonsam, we are Sachika, we are Bayfo preaching it. Papa Shee preaching it. Uba Ghana for delay a interview wo. What's the other delay I can Papa Shee? I want evangelist anchor home. Call me evangelist Papa Shee. Call me evangelist Papa Shee. Call me evangelist Papa Shee. Delay say, oh Papa Shee program no, me that was a so by. I say call me evangelist Papa Shee more than 20 times. Patapanya me semoka, eti uko Kenya me semako sakra nkrofo a odobroni na ehuna mane. Kita mic, go and check it. Lumba ya unia da be Papa Shee. Abra lumba free mu Papa Shee. Sama kachiro say, wo platform. Apart from Man FM. There are so many sources about your account. Come now. But yeah, ma be kasa minjiro. Metie. Lumba free mu no. Na Papa Shee atam camera. Onenam Lumba nyuma so etwetwa pictures. Mumusa Papa Shee sa mebo a. Oh really? Akoni fie wo. Tantra Hill. Okita microphone na kita cameras. Oko ba bia ni station wo no. Woko Isle gon ho. No okofie wa, okobọ mpaye, oteti lady no. Oh. Ana lady ni kan say, omo space kakra. Obi wa yan kan say mo use brofo bi say in this time of our mini they should give us privacy. Sure. Monta use our brofo. Yes. Okofie wa, okobọ mpaye. Sudden. Hey, the spirit of side chick deliver you. The spirit of side chick. Oh really? Oh tete no. Odobroni mumusa Papa Shee so odobroni gina na nimu kasa ya. O ma wo bi a mempese mebo ni din. E ka se on kan che Papa Shee se omo mu space kakra. Ne boni yani. Na we so for Papa Shee sa na ye no. Welcome man to stage you market. Ena odobroni na ehuna mane. Ena sache kifo mo ya bonsam mo be ko bonsam jam mo ya the children of Jezebel Papa Shee we nyame so what kan Bible a Yefta no ye dwama ba so on nyankopon yi ne se kokodi Israel fo ani kokonje wo mo Yefta no ye dwama ba we nyame the 12 tribes of Israel na sache kifo man kan ho no kan ho 12 tribes of Israel no ayirefo no ye two pe One more Kenya ya sache kifo na wo mo so they form the 12 tribes of Israel we nyame Papa Shee
nyame Mary Magdalene na dwama ne ba ye bi ma wi ase da one odi ni tiri ni kofi fa awurade na so abrode aduhwam perfume papa bi gu Messiah ne na so di tiri ni faaye ne nkrofo nte ase se awurade ama bayifo we kwan o se Abraham mane ba ko ayira no woni Zacchaeus no ya amroba head Zacchaeus no ya amroba wono international one na awurade ka kire nse enne wo fie na meda no ojeto no nya amroba nya amroba me pacha wo what you say awurade se me de magene na magye no papa she wo ye ho ajaje obi na me pacha sa check fo no enye sa de wo frɛ o mo sa check no enye o man ka ni mama wu yeah but 17 solid years obi no obi atena and Sabra na odobro ni lumba ngu ye Papa Shee ada na wanko preacher kwa keka de okeka no na wo tete ababa wa wei afede nyamesam a waka no ko preach ji nkrofo nkwa odobro ni preach no sa chekifo na nyame betu amoka mo be kɔ bonsam gem sa mami wei mami ya Jericho spice no waje wo mo no the sample is it right here and it be oh woman prostitute ya spices ya no is omo spy Jericho ha no never right here no what do omo kosie ye no ne right here okay what dem obi fedi no no me ba what do omo kosie ya abra ombe defeat Israel for ni wini ye no omo come de ne call etu kwa read the genealogy of Jesus didi wom bi aso ye tutu ni no ya sawani Dabio the oma asumdwe man ye Papa Shee woka ho mama yakoso ase wa ye cool man o mama de me sesa ma no da say me kana bribia say obi oye trouble someone enkalumba te ase no wo bedre ni bia wo te ase akoware oba foforo ka de oba ye wodo eso o protect lumba ebi wo wu ye mpo no odobro na net wo bonkomo wo wu ye nya fi ho no koye fi ho and so on betumi akotena ba bi so on so asi apata na Rahab mami akoso say why you good but ba bi a hye me man say ni say wa ma Papa Shee mu adada no odi nsem we akokot I'm telling you that woman is a great woman Papa Shee ka ho we are command to stage we are ready for you so mo do broni ho nto na yeso ma ho nto all right na me come say kakra we say Papa Shee is a clear example of a very bad friend. All right, and also we say a Rahab. Okay, Rahab le ababebre. Nana Jabun say also, but there's nothing like side check in the Bible. God accept everybody. Already you pia. Papa Shee de wo hu o preach abonte mo social media nko hwe. Wode adi buru bia gu ko osofo. E na ko kanya mesama nkrofo nsakra. Suro nyame Everything so nyame woni nam ghetto and wo convert wo mo gu ghetto no kokok sakra nkrofo a obi wuo ene ne yire hofo na waje aginam ama say waje ma say na don't mind that guy he ran away because of child support eso ye adwuma na odi hwe ne ban wanye say ena waye ne tiri hu ababe nam Ghana katatie we ma musa say ho na abusa ekwan odobroni ne nkwala ne didi ye lumba ma omo ye nsia ne ma ne wo mo how do they eat why na abusa kwan ababa wa ne feed ne ma atirimode asa binsi wi aseda ena sa check ena oni obi awo ena waje obi kunu oba kunu be ma ne pe no sure ya ne yakose ma ne pe bo poto omutirim why na nim asam wa lumba ka kire odobroni why na nim etu otimi ne tena 17 good years wo mama no ye wo ye di bon ye ni kura be ma na wu se so ya mobo okita nkwala nsia kwala nsia ana ya na ase over here said them live or second your plan station so good evening Kata and God bless you okokasa obi obekasa ma ayi ye first odobroni bia na ebedi watem akwa bia menimu no wonim na opekwan ni lumba ya da e na anye yi okay enne se ne wo di odobroni atam so waye danya se wono na amakwa ma anya lumba ne na anya damfo yala ena wo de hade bi se obi na obi wasem a ya fan se katachi me no wasem a obi anu se me no wasem ena wo kasama ebi odobroni wo hwe ahe na meko wo ka kusia se afa better se de ye koso no mi pese me bo obi adin
obi onu obi wasem dada o ene nipa no okasa mo odobro ni that's also called the other side also called the other side no it's just funny no, such a great man like Lumba yeah na busuafo mama mo ho kwan asema mo beka ne fie a camera mu na ye mo de camera nim ba ko a chese bi dwane ye no wofa na oba leta na opoku no ejobuku ena me na me ye moja ena me abusua de say standard family sure abusua be na ye one line pe ebi amrewa me ensa mrewa nan wo masefo ne form abusua ba ko mebu aka kire no correct eti wo face say wo na ye direct ye na ye moja kan na abusua pa na enye moja kan ya ko mu di need abusua pa ni go to me na abusua na no abusua pa ni enye moja kan ya nana ene wo yi what can sembi Dr. Scranton say wow revealings so is the essence of widowhood right na say enye kwara kwase emu obi cleansing what the Lumba tena dem 70 yan cleansing baba wana ebe ha no Papa Shee no wonya kwara enti ade we woni mu ana Papa Shee wonya what the time Lumba te ase no ko Lumba fie so ko preach church Lumba so twitwa ni tirinwi no and e walk on out okay asana Lumba free watam camera de nam Lumba na yi so ni nyuma so twitwa nana no nsiabo When you say Lumba controversial near my cousin, underlining Papa Shee. And that's on no sign of Kobo Koyo son. What you mean, Yan, no echo Gina, your friend said not or speaking against your friend said side checks. Do you know who a side check is? How do you even determine a side check? Mammy can be sure. Those who don't know say, your bus spiritual, the American say. About 80% of married people are not spiritually married to their spouse. See, Papa Shee no only Bible only no couple. You call side chick? People to any Bible na the church say King Solomon no ye side chick no your friend Eba no Elumuna Jesus Christo if you buy. Papa Shee only Bible musa. You have the nerve to call somebody side chick? Do you know the mind of God? Only the mind of God. Let the chemitia Nyakopon efiki Solomon mubaye. Ano ye mpnaba. David okofa mpna okunikunu. Nyame ehu ba bia fi amase sa line no fi baye. So who are you to tell me who is side chick? Papa Shee. Edi Papa Shee na chese wo so ni na no dream ma bruta and who bibi. I very funny. Jacob time my Nyakopon friend or sanity. Abraham, your friend Abraham. My friend or friend Abraham. Paul, your friend Saul. Yes, sanity. Papa Shee, why are you still maintaining sad, you know? So for say any dinya because any udia kasapo and your show business. And now what's the word jai we are seeing your money now? Why are you still holding on to that name? And in your name. And now what I will see as a wood here, and now you're holy. What body school I will do your blood in ye. What's your holy? Why are you holding on to the name Papa Shee? For what? If you claim, say now you are holy. Such arrogance and hypocrites. No confirm them not the year. Now kwasia force the bed preaching be Papa Shee preaching. No, you are here, Captain Smart. Walk hard on him. Wachire ni enti asabe Lumba no be say ohun Papa Shee. You should shut up. Stop that rubbish you are doing in this country. Papa when she no that Jimino. Who be bopun ma yemiew. All kinds of TV sunu radio say o tell na ko bopun ma na odobroni mbie no. Ada went to yet the enti na odobroni mbie. Lumba na ka kire yen say wo ba get na no bi ma me yen frɛ no because we nipa bone. Ade a we yen no ka kire me ba me ntimi kan o Ade a wo ye Lumba no o ka kire me ba me nka wo ye nipa bone so wo ye mistake so akwa me ba ka e be wi ase ina to wo Papa Shee wo o sa sami ba e na me mo Papa Shee di me calculate me pesa system no mu ye di na me dia betum ne mo me sa na me ye ba di o Papa Shee o ye nipa o tan Lumba chen bibia wasase so wo hwe mafia ada kojo kasa asem na chem no osun bisa se den tran ne yaka musa Papa Shee se den tran no ne Lumba yaka ene Lumba wuya wo shi wo ye ho tesa wo ye odofo pa bi he me ne Lumba koto perfume e wo shop bi me mo because me bo shop ni di pe ese me kan asem no
ye ko to perfume no she sam hoodie o sa ba de sa na friend no hoodie no ye to car na ye ko no ena ayi papa ye friend no kempo ye odi ne to nwum yi o friend wo car ni no so menia pacho kempo na friend no on fa call no mama na me driving ti no na o da tare maso ho amane na mpeke kempo ko na me tare lumba so ho no so drive that time no wa call the temple ye wo jim bi wo Kingsby roundabout ye for the temple na ho no wa kwa aba ena ne ye kwa akoto it was a Saturday and come across so me no asum ni de na speaker but owie ye no lumba yo bi e ba fi on kana semo nti komodidie ni mu na wo shi we sa wo papa shi we waje wanim kusu ho aye hu asasasa bro sama chiriba wo ene wo papa shi na me fa won to ho me pese obeyi ano menya mu te se bodwe ase aburu aya bra na beyi ano mon kan che sa mo papa shi no wo ene wo so we dai nkwasi anyom to evangelist evangelist and then na some okra ko ntokwa na wo then some okra start to share hela makeup obi a we makeup are not TV so do radio so no jina bass preach do atem and then na some wa oyi na wem no the na some ba me so no what gegra so for usu ansa na patch o ma no yes lumba pema wo ye na ema 2 pe na ekono ho owu ye ma 2 pe lumba pa 2 ne ye pe say na gidi we na ema 2 side check be na unity so there's no side check wo ye be ma na so ye side check aya yimtumi ehwe there's no side check say pa ye hunu ye wu anya 2 pe na be kontokwa be 3 4 10 15 ehwem sa lumba pema say ma I wa wonim lumba bia wonim a straightforward guy onye hypocrite on pe ade a on kan na so waka sabi ohun suban bia eye fake a ohun Papa Shee was a fake man because or a fake man of God. I'm telling you because ocean in subaya or the confusion and aba lumba busuam to such a man no lumba who say akwa we me man ben the confusion na bebre me or say your friend bra onim kofo e friend me bra but eno kire say obi na pema asemu ma me ka kiro e na enye wo te say wonim lumba si obi wona sa wo lumba so e ninia so e na busuya wo odu ko Germany so dwane o ti se kube so dwane what be you to ko ho e ja say you are holy man do you know holy man Muna Yesu e kasa chamu say mo obepim afumanum because sabe musuni mo ban no ene mo mabrabon e moye na we nyina achi no ya te se Papa Shee wo yere ene obi abekasa yampa o Papa Shee wa ware no obi a wotu America ene wakotena Ghana ware bi na nyamo na mo se wo ware a untumi ware bi mu ena me ye interview na me say Papa Shee no ne yere te bronze no obi te bronze ofi bronze kotena Maryland wa wotu Efe, me wa na frɛ good morning o si president am se ho ani o se ye frɛ me na na ye wa kosa Papa Shee na me se ntimi nye ode o se ai all over the world nkrofo di video abre ne se me se aware agya no asa na me se na won ware nyae on ware na ye kokoko na ye na me se nyame na etua wo kan kokoko enya aware how can you look at that phone e ko bisa no e bisa Sister Frida physical therapist me dia okay eti na me se nyame na etua wo kan efe na kokoko de anya aware dan sam na Deuteronomy chapter 24 dan sam na Moses kai o se wuhu oberima wuhu oba na wani gine ho akotu ne tinsama ne papa nti wo pese o kire me se wedding kuto na ya aware efi aware wo ko ho oba ne papa na wa aware na ya aware wa ye knocking aware awumienu wo se anya aware Debbie, ono Maryland no ne oba tena na mse wontena bronze pe watena bronze pe wontena no se ono aka Maryland na one ne yere one na mse wa nyame atua aka wasen aka wo yere kwara aka ada na wonsuro o ma no Debbie mensuro mo bia ono ewusi me ye video ma ewusi ankasa bo na chibi na msen na ma ono ankasa e na obesen na me message say my unis thank you na mse you welcome owie no block him wow Papa Shee aware no na say aware agya aware for food no na na problem eno na na ye sa
na na ya safo na nka pastor safo Oh. Say sa na ye tete but akwaya to say na waware agyae no ona na adwo agyae ni nti na omaye to holiness nti be koye style because ye tie krasa say edan ya na ni one na ya adwoa edan ba kokoro Toma Esther but eno no boy ba ko na be kan ye but ye nim no kra ewo no ne ade eti akire ye be hu say na ya Papa Shee fi Ghana be ye so do organ ba hu say Esther no boy organ nti na nko no pe ye vrede say Esther but Esther nya no ho de dem ai na mame ne ka no wase wo yere wase Papa Shee wo yere e wa abrochire enti ne yere na wa abrochire no abrochire yere no wo ho na mame ka bi benchira eno na mame ne ka no we don't even understand what we call marriage. What you say? Marriage in your wedding. And a Papa Shee, so we say what sacra and can you say, you know, and then say, I can find ye. Who some be worried from? By your own analogy. Yes, who call you as a bet Jimmy, I dear wonu ya de born also the bonia. Because what time lumba will come, who person lumba didn't say. Na ye ma lumba didn't say. Because Nyama Lumba ye man Lumba or a legend, you are non entity. Nyami kure endim woni bukumu. Nyami bukuno Papa Shee bi endim. We are non entity. Enti na wa begina ha na sabe instead of osofo ade nkabo meba na de papa mu ne beba ye mpenewo. Na wo de musuo mo na kwesi aye na se. Wo behu ne besi. Wo ni nkofo minim. When you musuomo na lumba ye no kwaye wutiku ha obi a wo se lumba wu de bia na sha white say ye ode eye wo de charlatan pastor eye wo de wo sha white lumba wu eye ode musuo kan na kwaye na se na ka ba hu ya ke be ye wo I expose je chefem be subscribe share me 2 man na sa ka be manuals.